Yebo mfowethu, uPresident Cyril Ramaphosa ingabe uyi-enjoya nje ngathi Madlanga Commission. Izolo bekethetha bafowethu, ekuthetheni kwakhe wavezile amagama athi kuMadlanga Commission xa ungazazi indaba zakho ayifuni umuntu ozaya kuMadlanga Commission indaba zakhe engazazi. Ungaya kuMadlanga Commission indaba zakho ongazazi? Hawu bafethu, uyawulala ubali uvuka uchekiwe. Uyawuyajela apho uyawuya khona. Uthi nangoku abantu ibhrukwe zigcwele umoya, abantu bayatatazela, bayasaba ukuya kuMadlanga Commission. Hayi abaguli banomuntu phansi. Uthi abafowethu indaba yeMadlanga Ward uyazi kakuhle bafowethu into yoba hayi abaguli banomuntu phansi right now. And unayo into ethi nje sebekwazi osibhedlela uyabona into yoba badlalela ngasetoilet. Ube toilet kwenziwani namandazi? Hawu uthi ayidlali iMadlanga Commission. Indlela bekethetha ngeMadlanga Commission bekethetha iSuthu ke ne Suthu Tswana, because I think it's on Northwest. So indlela kathethe ngayo ubumbona nje into yoba uyayi-enjoya. Ari batho abakulihakana. Batho badlala dipetlele ene wa bona hore ha ba le dipetlele kwa badlala di-toilet, ba dula ba dutse di-toilet hore go etswang di-toilet le nna ke tsebe. Bafowethu ingabe uyi-enjoya nje ngathi yini uPresident Cyril Ramaphosa? Siyazi ba yena uyawusindiswa nje kuba ke nyani kunguye umuntu ophana ngesonke. Ube uyawuzala nkomoni bafowethu nama ndiyazi. Hayi engwe eri le mo go yona le ntse le itshebela yona every day ya seponisa se tswileng tseleng, ya maphodisa a tswileng tseleng, a etsang dintho tse illegal. Bo re bonang gore maponisa a ke bue ka maponisa a emeng mo, ke bua ka ba bang ba senyang ba ya ko Madlanga. Baya ko Madlanga and Madlanga jaanong ha tshameki. Ha o ya ko Madlanga a o sa tsebe ditaba tsa gago o tlo kwallwa, ba tshwarwa ba kwallwa je ka kholene na bua ba thatazela yaanong, ba tshaba le go ya ba ya sepetlele ba sa fele. Ke a bona la le ba le ko sepetlele ba dula ba le toilet, ba etsa dintho tseo tsa go toilet ka bane ba tshogile ka bane Madlanga yaanong o ntse a ba botsa dipotso tse botlhokwa. So le ntho e tswileng tseleng ya seponisa e tlo fela, re dutse mo hodima yona. So mathata a mantsi a re na leng ona mo nageng e ya rona re ntse re a lokisa. Kgale go na le mathata a state capture, re a feditse le ona. Mathata a mang le a mang re ntse re sebetsa ka ona.